Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, untuk ketiga kalinya di sepanjang 2018, pemerintahan Trump harus tutup sementara atau shutdown. Kali ini karena masalah anggaran tembok perbatasan Meksiko tak menemui kata sepakat. Majelis Tinggi Amerika Serikat gagal mencapai kata sepakat pada anggaran pengeluaran Amerika Serikat hingga membuat pemerintahan harus tutup atau shutdown hingga jangka waktu yang tak bisa dipastikan. Presiden Donald Trump belum menyerah, terutama soal anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan Meksiko yang memang jadi janji kampanyenya. Ia lebih memilih menutup pemerintahan ketimbang tak jadi membangun tembok. I'm Lieutenant Colonel John. I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open until we have a wall, a fence, whatever they'd like to call it. I'll call it whatever they want. But it's all the same thing. It's a barrier from people pouring into our company, into our country from drugs. Trump mungkin lupa keputusannya menutup pemerintahan memengaruhi ratusan pegawai negeri sipil. Terhitung ada 800.000 pekerja yang nasib pembayaran gajinya terkatung-katung karena shutdown ini. Harusnya mereka juga sudah masuk kembali setelah libur Natal. Namun tak juga ada kepastian soal itu. That we just want to do our jobs. We just want to wake up like everybody else every morning, get up, go do our job, and especially because we have also this added commitment to the mission of the agencies that we serve. To serve the public, to provide clean air, clean water, and protect the health of people in the United States. So it is very frustrating when there is a shutdown. Penasehat Ekonomi Gedung Putih memastikan pembayaran karyawan pasti akan terpenuhi meskipun sedikit terlambat karena masalah shutdown. What happens in the end is that people get their pay. They might miss a pay period because the government shut down, but in the end, even if they aren't working, then Congress has decided to pay people for the whole time. And so in the end, it's really just a sort of short-term problem, not a long-term problem for government workers. Shutdown terjadi pada Jumat malam 21 Desember lalu karena Partai Demokrat menolak anggaran pembangunan tembok perbatasan Meksiko sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sepanjang 2018, sudah 3 kali pemerintahan Trump terhenti sementara karena alotnya pembahasan anggaran.